UMPจากShillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky A.J. Singkon ulaklat kindit mental kejanmiat kekat kendai tarik urempang ha Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Kadgum kejingtip belayo lapenkit marmar ya UMP Hospital hadin bula kempang heart attack. Kadgum ketelong kubur layatu ba Dr. Singkon hene janmiat ulalet yalekai football ha mauyong ha keba ulakelon kinsan ha madan. Marsinyoi yakni la pinkit marmar she Dr. H. Gordon Robert Hospital panpa sumar. Nakaliang kibahiying kiparlok bagi nong Krisyan jong Dr. Ricky kinong yalam bahakmat jong ke VPP kilapoy she hospital. Shushu Marsinyo yakni ke kubor kinong yalam ke soka jela nadu Menteri Rangba bat simbut Menteri Rangba kilalej bran she Robert Hospital. Mana betul di sini tu nomor 1 doktor. Dia orang tu.